Ka public hearing ni ka jingpun sngopat ba balapelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hakasantrik nailor halor ka jingthmu jo ka MS Meghalaya Cements Limited Topsem Cement banti maushun hamuyong thlus nyang che rupi hakajaka ka bahe arpun reu point san hektar klalong ka baya badya renti hadu ka bakut ka jingalang baro kinong shong shnong bat nongelam shnong ka thai narpu ki ai ka jingkershan ka bapura halor ka ni ka jingthmu jo ka Topsem kamtam ki laishnong ki badan marjan ba ka Topsem bakanthop ka che rupi thang sky bat wa ejer narpu latno tang ka ki issue hi marway ka bayeng ban persha ha ka ni ka public hearing ladon khat arngot ki bala ajingkran harunsan kanthop ki kershan bat persha na kalyang udoloy jong ka ilaka narpu ma manbha kendo ula aga jingkershan ya ka Topsem ha ka ni ka jingthmu ban khlong ya umaushun na ka te ka par ka badan ha che rupi kumju wahesh nong che rupi ma stingson siangshai wahesh nong thangskai ma phai byang serti wahesh nong waejer ma banjob suting nalor secretary ka ilaka narpu ma saibran sumer but executive member ilaka narpu ma desas poshna nalor ki wei ki balapan pawe ka jingmud baki a jingkershan ya ka Topsem kalong halor ka nongrim bakawan ra ki jingmentoy ba jingker khu hapo kishnong ki thau khamtam ha ki no kunu ki kam ki bayade bat ka imlang ka salang u secretary ka ilaka narpu ma saibran sumer ula ong ki babun ki ilaka hapo ka district kimdan ya umar po khndo kumbadan hapo ka ilaka narpu bat kani ka long ka jingker khu ba ya ka ilaka da ka jingwan ki company hakabaya de bat ka yo kam yo jam uni secretary ka ilaka ula pentip ba kumbalong menta kani ka company ka ai kam ai jam khat pratli ki post ha ka shisnam nakabenta ki laishnong baro kinong kershan ki kentu ya ka sorkar ban penkloy ban ai clearance nang ba ka company kan yo banti ban pentrei no ya kan ka par ya ka jingalang la penya da ka additional deputy commissioner East Giant Hills district ka kong JU Kharpuri ha ka jingdon lang u environmental engineer na ka Meghalaya State Pollution Control Board ma Y Frankie Lalu u environmental engineer ka MSPCB ma James Lamurong bat ki wede ki officer u environmental engineer ka Meghalaya State Pollution Control Board ma Y Frankie Lalu hadien balawai ka jingalang pensngopat ba ula ong ya ka kai phot jong ka ni ka jingalang bar ki shithi bapha da ki riu shimet bat kin hun seng bhalang ki badan praspa subhotuli on pha shaka State Environmental Impact Assessment Authority SEIAA ka badan ha shlong ban shim ya ka jing bishar What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think you know, remember once more. Ti jingchisha ki babun ki snothu bakla mo ni ju sothu bakla ba ong hamar ki igi jingker khu ki ba ublai trai kan rat ula ai ni sothu bakla penban da ka ba ong bak pen sniu nrei ha ki we ki relay kum kini ni ong ki mineral resources ni don kam ha bangin pendon kam ha ka kom ka badai khanang ba kan kiu katu ke cakaru bat ki mineral resources on yo pendon kam hakarukom kebabiang klem kini ru ki marpo khndo ngam thrai bun ki nangi ngin yo ha ki dor ki babit babiang nrai bon sien ladangim don ni yum ki di marpo khndo ngi kaja yu yangi kalong ba ni hap thiet iki mar ki mata ha ki dor ki barem dor ladawan da ka import export mo kum kini ki jat kam ti ngi ai ngu ba ha kani ka benta jong ke East Giant Hills ki don ki marpo khndo ha ka ba ki company om dei tang ba ki shu ti pathar kum ba ki ong mo ba ti pathar om dei ba ki ti pathar rei ka jing ti ke jong ki kalong barbor ka kum ka an nang ta barbor ka jing podon kam ka dei hi ka jing yo nong ya
upat ba bat kumju ru ki an ki kendon ka ba ki bun ki department ki lapet lakmi ki labyang hi ba ki miat lenti bat nalor kata wat lada ki trei kini ki kamro ki bun ki jingmen toy ki ba syakini ki than ki yo jingmen toy ba namar belai na kani ki yo jing trei na kani kakam ki yo ki jing snow thu ba ki pat ba ki lalat ban thiet ya kum kini ki mar da ka basio ha ka dor ka bahe nrei bun sien nadu bala don kum kini nila yo ya ka ka jing kham pensuk ban hakipor ki bamat menshwa tinak takadaw ni kerpat ipi ki pat ba nakaliang jong ka MSPCB ru ki balawan lang hang ni i officer ibadon lang mat ni hang ni kilapet lakmi da ka babyang ni ban penbyang ya baro ban ya dai ka maryang ru habang awan hak ni kajaka nga itamat namar nga yui ba kidang don ki benta ba kidang penbet penbyang ya ka maryang ba kamtam nang ni syakmat kidang bun ki bakin sale tikini ki ba yimdei ban perkhat da ko moy pat ban suong sukno kasuk henrei ban penlong penman pat kalong kamdei ka bayat ganti ka besuk application na ka Meklia Cement Limited bakalat mu ti ya uli umar po fundeu na ni umausun ha ka jaka ka badan na ka sunong chirupi cleariat nom sunong East Gentia Hills kani ka jing he ka jing thu jong ka company banti ya kani ka jaka kalong ar from riu point sanpo hectare 26.50 hectares but ka ba thu ro ban klong kumba 1.007 million ton sisnam million ton per annum lane 6 million ton sisnam kat klong yo maulada ka yo ya ka permission Tiswapan po siya kani ka smi nakaliang jong ka State Pollution Control Board kalapan tipid ba lang bay ko kubor prepare kat kum ka ay ba ngilapan mi a ko kubor jong ka kasi ngilapan mi ka kubor hag English ngilapan mi ro hag national newspaper ba kan ni ka company ka lat mo ban penlong ya kani ka public hearing kata ngilabo live post ni shwa ya ke hagi ka kubor prepare ngilabo na do ka santri jong August kata kamu ngilap dap ya kata kawe ki ba la pendep ya kawe ka an jong ka public hearing ba ngilap bu live post ni tunai ka live post ni ban bu ha ka public domain ni ban pani pe ba ya kene ka jing thu jong kene ka Meklia Cement Limited ban ti yang me mar pok ndo ya kene ka public hearing ka ngi penlong lengba ka ai ka bu ki ong ba ka EIA leni kata Environmental Impact Assessment 2006 kaba penmi da Ministry of Forest and Environment and Climate Change jong Government of India langba kani notification EIA notification 2006 SO1533 dated 7 September arzan riu batla penkela how December 3 December arja khandai lengba ka appendix 4 jong kene ka EIA notification ha kene ka notification 2009 kala kraw shai kran ba ya kene ka public hearing ka deban long within the close proximity of the proposed area kamot ka kaong ba ka hajan jong ka mines ting labu unta ya kene ka public hearing hapo jong kene ka mines hi kumba la don gi seng kiwa kwa bakan lo ni ya taro ngila pendep yang taki ke yoni maksud hai di tahu betul muyong terus niang CLP ini kan kejap kebetulan madam wah mani AGC yang ke East Gentia Hill wah officer ibu poin pulau Sambut ayen ini kamu senang yang ke CLP buat penemu lah ya kam ginong senang dan dia yang ini gelet senang iyo biha kali bawi terik dapat me ia ka kubor lene ka news dai benta wa ikam gile senang wa am marjan wa gani ka topsam
da persan teli telai ka kanta hakani por ipo pelam sibon ka da ong da sar ne kai da nyau ya ke digital lene ke jing ku go iyo ina kan ga top sam ka sipor ka ba ta ong bai sendon ka jingwan yang ke company sini yo kam ye ikiless nong lene sipi yo emji ku do kata kata nak daw ngala ye yani ka wa snong kersan yang ada public hearing waktu mantap dah ini kita am ong ye yani wa snong tang sky e ku ble i madam woman edc wat i officer e ku ble langai wa snong wa jar tang sky wa i de mate jing perkhap yang i de to i inu benta wo yo man to yang i hini benta wa i hi mate anu benta wa i yo jing man to i nane company itai benta i mani u karchani yane company itai benta wa to i mani nong karchani yane company ini kenten ngale e kuble waro wa em hani po pandel ari ko mutipi i hi naliang yang chnong thang sky i de karchan pura yane public hearing wato karchan yani 6% wato i mentane public hearing i emajing yo yang i chnong mentoy ha perdi bro ele chnong jang do ubnai banya arpau so tarik la damani dorbar yang ele chnong la jan wada e hete panawi waro ele chnong de e ini karchan tali telani yane public hearing yang tapsel jadi konten kuble juga kamali chnong kam do klam ne wat chnong maskai ene liang i le kam chnong wajar de yui mo dem gujing kerku chnong thau de wi jing gujing berkat liang i kam chnong le kam nga de e jing kersan pura jigni ga top sem semen o klong yi no mo chun o yo ab nam kam de dikte he de e jing kersan pura ble chon e madam mi wapan la yagni ka public hearing o man chairperson ki officer yang ke pollution control board yang kini berkelia ki wa chnong ro ki wa em bo ke elka ngato desos posna wa em no tedong du yang kini ke elka nei tainer tasra ada tipile ngaju manu kamu MDC yang kini ke elka napo tengale kamu ada kelam ki wa cekmat akan nong rim ke wa kini ki list nong ki wa em hajan du yang kini ke tapsel de yo de penmi dia gani ka publicity lembaga kot kubor pada kersan telah dia gani ka company de ini tai churup entok dunga wa senong cibun kinong jong senong ki wa da ong yang apen senyau wa i na galyang ka senong la kersan purai ya gani ka jingtmu yang ka top sen wo ti ya gani ka parmuson kam ka parmusuni kam di yo lagi ni ki bot ki wa da MCD ne tai daw ngale wan knang nadu netai o e gijing kersan go pura gijing ito o gani gijing tu deni kitino kejak e kublesi jana ADC of the East Jangkei Hills District ngale ye ni ga por o kersan pura gijing ito o gani ga public hearing yang ga Meghalaya Cement Limited kawana MU ong yu klamaswa o gani ga ina kana pu yang i man go gijing ku lomba gijing em yang ni mosumi ni limestone kyobon ki strong it how le ki ka po district Jangkei Hills bon ki em you ni mar po khanda re gijing em yang o money company o wan gi hagni ki elaka ga yong i tagdi wan yo ki to lomba gijing yo e NOC lomba ga snong Lesnong iwa em hadiga kau duduk ga sirpi tangskai wo waija haden ga NOC naga srong ni lesnong wan gi sege ilaka te to duduk arajar am bab nagi ilaka yo arajar le NOC te de em ga jing ikut ni agreement perdi ki snong kau kamju la wi ilaka bat ko sakmen itu hiji itu galiang kam gajam ini ke employment kini ke company da MBT ikut bada egi kat kau mangga ke khapra post hagi system khapra lagi post hagi system u egi lesnom nolog elaka la te
Em đã cần đến qua uegi yagi kreki bakam ju le ne benta ki khna score ki wala kore sebar yang state nete daw hanging to organiga public hearing environmental public hearing katkam da exclusive summary da khana gi neglang yang da company lembaga konsultan wa hadin wada kut giniga jingti uniu mosul uniu limestone now em ke jingthung ke ne ke jing penbah penmiat ya ke thau bau yo peman yo da mariang go miat te lembaga jingthung deng yuruti wa penbah yo mariang te neglang yonga mat neglang yong gi mo kaum doloi la de kelamu neglang yong gi ka sibun yo hek song yo la kelam neglang yong ala pesan pura jing to ni ni litri kin gisnong de ke jing kesan ko pura ya Kadika MS Mikalias Mental Limited ni bentau ti yu musni ku em hedi hasnong cirupi de ngala kamu hasnong Singapura I wana ke jingkatsan ko pura ni bentau ti yu musni ku blisbon sangklor punya ya kenika kejilang pulsnya apa ba ngasnok ben bonyoi baborok kirang ba kat kibala dat banyak kerteng ki kersan te nakaleng kacang kesiu lekwa ban berpau henggap sama syak ban saya nakaleng jini ngibang ne omban kersan hanrai ban persyak ki laisnong ki bala kersan pim de ban sawai namar ka notification jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka khot snyoba giwei piwei kat bala ban iwan ban persio kita gejing snyo jongki laki don em kata gejing kita ne ka jio nong Tina kaling jong kisu hadu kena kelimat kanong rim yang nyong bengi persyak na kai gadau bengi persyak kalong bang yoi ba kamar yang kamlong su kababet ini bansong ban im bansa yoi ba kathan ila kanarpu kala long ke jaka kendau bisnes omne su ke kendau ke siap ke bangin song insa tengi kramnya kena om bangi sun ni bisni yo no om bangi keno yo no handai ki perkhat na mentaka lawe jong ki khun ki kiti ki jong ni perkhat na mentaka generation ke banwan kai ke banjia ki ho ni yo kam ni yo jam ni yo ya khi ke peteng handai perkhat se khendiat na ka mentaka lawe jong ki khun ki kiti lada kine ki umbang umdi kernat no ki sim ko do ki mel sino su bakipa nang takal er ke bach jaklian ngiri mensen lada kine ki ni du no ong mo pi hatu ngilane am bangsa Dena kata kadau ni yang skam akan orang hadu kena kelimat ni ong ba ni persya ni sutho ba kena ka heading kan long kan yo ka jingjak ka besok tang ba naglian ji keseng ni pen pau bat ni pen pau sepi lada pi ong la pirahi pinsi mi karai ma pi kum kinong song song handai naglian jong ki su ni ong pi ni persya namar bang isisa ba ka jima kala aplapa ya ka ilakan arpu ka jongi bat kisnong bapriang ya kene kamai ki perlok ngakwa ban ong gendak habang iwan hagane ka hering nyoi ya khubor kami kadon kata kajing ya perhat kajongi nyong lese minuan ni nginomang kanre ka bakado ngisim na karai lada siakat bacia dalong ka balong minuan ban ai kajing kan ban pawe kata kajing snyo jongi basisa kamari ngi kalado desak ta kanorim Bang Iwan hagane kelimat ban pawe kata jenisnya apa canggih. Ngamdon kintin isu banong kublai sibun imslam ilakan arpo ti seperhat bayarahi mabi marwembe kumno hinrai kublai sibun macapang klogari imslam upai kebriunya kublai sibun. Fawo pun kut ya gani ga program ko au kanai pisa kajak wa jamba kam ga anyo gani ga public hearing. Hadin gani ga public hearing waro iwan wa klam noro gitu di kanar ko kibru ga klam wa Dia ila kamu plus pak sopau ni gichti ya kini waro kamram jong State Pollution Control Board wa ka office ng Deputy Commissioner Isetia Hills to upun poi ki sa State Environmental Impact Assessment Authority ko Shillong ikam lani karai ko wakat do wo lanam ne ya katak environmental clearance inchong ga ha ka office ng State Pollution Control Board lani inchong ga ha ka office ng Deputy Commissioner Isetia Hills kini artli ki department member tagi yi la ha ka wo na upundu ya kan dikan environmental ini dalam chong itik
dukat ha ka sia don hi kwa boy pi to wa kani ko public hearing am rai go e la ni pundu ta wa ka rai go khat do chong go ha ka sia. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.